šta ima, šta nema, dobrodošli u novu epizodu retrospektive ovdje na Retro Reaktoru. Ovo će da bude jedna epizoda noob popravke, dakle u noob popravkama ja vama pokazivam kako da održavate, kako da obavljate neke jednostavne popravke vaših kaseta, sistema i tako to. Jako je bitno da održavate svoje stare konzole, kontrolere, stare igrice, jer one su davno premašile svoj životni vijek i ovo vrijeme sve koje mi dobijemo sa njima i ovu radost koju nam oni sad daju, to je jedan veliki bonus i moramo biti proaktivni kad se radi o održavanju. U ovoj epizodi noob popravke ja ću da vam pokažem kako ja površinski čistim jedan kontroler i šta radim na njegovoj zaštiti. Nedavno, dok mi se ona prodavnica nije zatvorila, naletio sam na ovaj GameStop kontroler za GameCube, dakle ovo je knockoff, dakle kojeg je napravio GameStop. Ovaj kontroler je u jako dobrom stanju, dakle sva dugma su jako responsivna, to znači da ga ne moram otvarati da uradim unutrašnje čišćenje kontrolera, a vjerujte mi to ćemo uraditi jedno od narednih epizoda noob popravke. Dakle otvorit ćemo kontroler za NES, za PlayStation, ovo ono, nije bitno i pokazat ću vam i to kako da radimo. A ovo će dakle sada da bude jedno površinsko očišćenje i također ću vam istovremeno pokazati kako da zaštitite najkritičniji dio kontrolera koji ima žicu, dakle koji ima kabel, a to je ovaj ovdje dio prijelaz, dakle kabla u kontroler. Ovo je najkritičniji dio i u mnogo slučajeva vama neće otići dugmad, neće vam se pokvariti unutra elektronika, osim ako bukvalno ne razbijete kontroler, nego u mnogo slučajeva to će biti prekid, dakle, ovog kabla na ovome ovdje kritičnom spoju. I to ću vam pokazati kako da, pokazat ću vam jedan način na koji sam ja to riješio. Hajmo sada u akciju. Kao što sam to već rekao, ovaj kontroler je u solidnom stanju, nije mnogo korišten i neće ga trebati puno čistiti. Treba naravno svu dugmad i sve džojstike temeljno ispitati, temeljno testirati i uvjeriti se da 100% rade. Ako ste ko ja ovako kupili jedan polovan kontroler i iz nekog razloga ne želite da dirate tuđu prljavštinu i tuđe bakterije svojim rukama, isplati se 3 minute provesti u čišćenju kontrolera. Za ovu kućnu čaroliju bit će vam potreban alkohol, nekoliko štapića za čišćenje ušiju. Ja također imam ovu plastičnu čačkalicu koja je špicasta dovoljno i moći će da uđe u ove brazde, u ove procijepe u kontroleru. Ako nemate ovu plastičnu čačkalicu, onda koristite ono što imate pri ruci. Drvene čačkalice su ok, morate računati da će vam se špicevi lomiti, da ćete morati koristiti više njih. Ne bi vam savjetovao da koristite nešto od metala, neku žicu, neku iglu, mada možete i to ako ste dovoljno pažljivi, samo pazite da ne ogrebete svoj kontroler, jer metal na plastiku, svi znamo šta se tu dešava. Prvo što uradim je to da natopim ovu krpu ili kuhinjski papir sa alkoholom i krenem da čistim kontroler. Preciznije, prvo ćemo krenuti čistiti kabel. Ja krenem prvo od kontrolera, pa onda idem nizvodno sve do kontakta koji ide u konzolu. Jako će vas iznenaditi u stvari koliko je kabel kontrolera prljav. Često su oni crne boje tako da se ta prljavština ne vidi, ali ako uzmemo u obzir da se on vuče i po podu, po svemu, po svačemu, onda će biti i logično. Ono malo će vas možda šokirati da vidite koliko je u stvari on prljav. A onda krenemo sa samim kontrolerom i ja krenem prvo sa ovim ravnim površinama koje su najlakše i prvo napadnem ove packe, vidljive flekove koje treba očistiti. Ako imaju neka slova, tu sam malo pažljiviji, ne pritišćem prejako, iako oni su plastificirani, imaju plastificiranu zaštitu. Kad smo prešli te ravne površine, onda uzmem ove štapiće za čišćenje ušiju, umočim fino u alkohol kojeg sam stavio u čep i krenem da čistim ove površine koje imaju kantove, u koje je teško ući sa krpom, oko dugmadi, oko džojstika i jednostavno ovih mjesta gdje su ovi zavoji, prevoji, folovi, golovi, u koje je teško ući sa krpom. Ovdje treba biti strpljiv i temeljan i možete fino umakati u alkohol i čistiti te brazde, dakle tu je najviše prljavštine i ona je tu kompaktirana, izbijena. Međutim, kad natopite to alkoholom neće biti nikakav problem da je istirate, da očistite. Ovo možda ne bi trebao spominjati, ovo svi znaju, ali ljudi,
vrlo je bitno da zaštitite površinu na koju radite. Ako ovako ko ja radite na nekom starom stolu ili nekoj površini koja je obojena, ako vam alkohol kane tu, napravit ćete fleke i mama će vas ružiti samo tako. A žena, da ne kažem, ako imate kakvu ljutu ženu, mislim, onda ste gotovi, odoše vam uši, odoše vam bubnjići, a možda ode i drška od oklagije ili od metle kakve. Zato pamet u glavu, prostrite nešto i zaštitite površinu na kojoj radite. Hajde sada da vam pokažem šta ja radim kad je zaštita kabla u pitanju. Dakle, radi se o motanju ovoga kabla. Svi mi motamo na ovaj ili na onaj način. Često bi uzmeš samo i zamotaš ga oko kontrolera. To nije dobro. Mislim, svi smo mi motali kablove ovako ili onako kad su oni bili novi. To nije bio problem, jer problem se desi nakon kabla koji u tom položaju stoji mnogo godina. Sad ću vam pokažem šta ja radim i na koji način ja motam kabel kad ne koristim kontroler. Za ovu kućnu čaroliju potrebne su nam samo dvije stvari. Prva od njih je neka vrsta samoljepljive trake. Ja koristim ovaj duct tape, vi možete i neki drugi selotejp, neki deblji selotejp koji je jači, koji se neće brzo odlijepiti nakon korištenja. I druga stvar koja vam treba je karton od rolne toalet papira. Ako imate rolne različitog obima i to je super, tome ćemo se vratiti malo kasnije. Ja koristim ovaj duct tape ne samo zato što je jako ljepilo, što je jako dobro i nemilosrdno drži, nego zato što ga je lako poderati rukom, kao što vidite ima on vlakna u sebi i kad ga otkinete kao da ste ga odrezali makazama. To je jedna prednost, dakle jednostavno korištenje i to je cool. Budemo ovdje malo na kantu, smo precizni da izravnamo, tu smo pažljivi dosta, jer ako ga zalijepite i ono krene dole da ide, to ni na šta neće ličiti, možda ćete morati odljepljivati, pa to može i razvaliti ovaj karton, zato je najbolje da ste u početku pažljivi kod tog lijepljenja, da vam sve fino ispadne ravno i onda kad ste to završili sve fino ispritišćete rukom da se to drži, onaj rad znate kako to ide. Kad ste napravili ovaj gadget za lagerovanje kabla, uzmete fino kabel od kontakta do ovoga dijela, rastegnete ga i onda ga fino isavijate dok ne dobijete ovaj mali smotak kabla kojeg ćete ubaciti u ovu rolnu koju smo napravili od kartona toalet papira. Ovo dakle nije definicija, ovo je jedan od načina kako se radi. Molim vas vi u komentarima napišite mi način na koji vi ovo radite. Nisu svi kablovi istih dimenzija, neki su duži, neki su deblji. Primjera radi, kabel za Mega Drive je mnogo deblji od ovoga za GameCube kontroler. I definitivno vam neće moći stati u istu rolnu kao što vam je stao ovaj kabel za GameCube. Zato je ok da su vam ove role različitih dimenzija, te da vam je obim otvora malo veći, da vam može ući. That's what she said. Kabel ljudi, kabel da vam može ući, nemojte mi sad ti perverzija. Eto ljudi, to je bila ta epizoda NUB popravki i nadam se da će vam biti od koristi kad je u pitanju površinsko čišćenje i održavanje kontrolera. A vi koji znate ovo i koji možda niste imali direktne koristi od ove epizode, ako ništa vidjeli ste način na koji ja to radim. Ovo je najjednostavniji način kako da ja riješim problem i kako da zaštitim kabel. Ovo nije moj izum, ovo sam ja malo doradio. Ja sam već ranije vidio ljude koje ja pratim da oni stavljaju direktno ovaj karton. Ja sam to samo, kao što sam rekao, doradio i napravio sam da ovo bude malo jače, ovo ono. Dakle, karton vi vadite, stavljate, to će vam se kad-tad poderati, to je nekvalitetan karton i jako loše je ljepilo na njemu. Ovo je malo jače i ovo će duže trajati. Naravno, svi imamo svoje načine kako rješavamo ove male problemčiće. Meni će drago biti čuti da vidim kako ste vi riješili. Napišite mi to u komentarima. Pozdrav svima, nemojte jesti žut snijeg.